Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Youth Federation hakakat sautrik ujamang ara jahar puar kalapin scam mi kinongket kam bat ye kidukot ka East Khasi Hills. Haga ni gasngi lapin bams mai kite kinongket kam thamai daw President barang ba kaseng uba hamar lingkhoi. Kajing tmu ban pen scam mi kinongket kam ba thamai kalong man pen khlanya kaseng bat ban pen tulun ye ki kam ki jam ki basa teng. Lah ka baya dei bat ka roi ka par bat ka puli puthi. Kathong ka bah khamat ba kaseng kan sabut dien kalong hakabaya dei bat upur usam bat ka bha thung kam thung jam lane ka reservation policy nga aga jing tibru tiblai bat ka man sobha jonga ka shifti kumut khat ka kaseng Meghalaya Youth Federation nadu menta kasni pantrai de komisim bakelut Bermanra yang bahaya kamiat, hak kimlang salang, jong atai, bat, jong kecat beriu berkawai. Aku beli di presiden bagi sekretari juni sekini di bala proyek ini kesini menuju itu press media. Jadi nak kalian ngejungi maka East Khasi Hills District kemenang cukupkan tumai mentara sini. Kumbai presiden bagi sekretari la pasyat ini menempat ikam tinggi undang pentulun ikam di bangsa nama ba bila ihi kaptau posted juni bun ikam ki baga ngidang di berlek pun ki semlah dina kalian jungi kumbai presiden ila ai kalat ingi bangin intren yang bentar kali bekerja dulu min pendap yang kata dapat sebuah itu untuk apa keren di peraturan bala dangidon kena rekam la dangidon kena jinjek gede banyak trilang wal rekam ledi rekam ke berit ne ledi rekam ke behet ni gede banyak trilang kena ke bentang nomor bah hakali bekerja pendil jungi dan don kam sibun kam bangi dang tre kam tam hak sibun ki jing sadin jungi kam tam haki bebun kiliam kumagi development lane ungi pai hagi kam ki jam lane ngi pai hagi play putih hagi sport beper ngidang bun ki jing sadin kita kalian juga vice president jongka East Khasi District aku bersibun aku beli ya ningkong ka central body kabala ai ni kalan ni kontri na bentar pahamiat menang kesalam te kawai hi kathong kajongi ka East Khasi Hills kumbo pila hi media ma te kadai hi unikong hi put sam kabar kadai hi ya ka reservation policy but ya kani nin sedang terekam no nadu pamta ski kani kadai ka thong kajongi kami rasa memang yang form tak jumlah cuman jangan kibri cai bener keri jung dia kata bangi minta ki kam filak keli ke begini benda dia kata kam kami ajir lupa suat dan sedang kita meeting saya ajir bar bangi ajo yang ni baru bangi wanjon yang ni kedai minta jumlah jangan cai bener mà ki buồn ki benta ki bangi long sha lại bên mà dia kata jing sha bên qua bên sangat bên độ cai kata jing sha bên jangan cai bener tentang di nang Meghalaya tak apa weh, but we enjoy kita baca venue yang kata ni kau punya penbah, nama ni pois katong, maria seng kan dengan grup, kemudian ada grup ban, lek kita kami dari tentang jumpa cuman dia kata ni kau.